काबा निसादगी लापथोक्तुना साना खोटनाबदा अहेनबा मिटिंग चंगलासी हाइना मिनिस्टर करम सियामना फोंदोक्रे। कोकोमी की मीटिंग मखादा इंडोनागा पीस टॉकी वारोइशिंदा करी याउरिबगे मियामना खंगलु हाइना तोंगान तोंगान मफमदा रैली चटख्रे सेक्शन मिफम फंख्रे। अमदी बोम पोखाई हंदुना BSF पर्सनल अहुम असोक अपन नहन खिबगी मायोक्ता मियामना वाकत मिफम चथख्रे। खुरमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर नुंगथल की पाउ मीटिंग ताबीरिबसिंगबु लुचिंगबिना तरामना उक्चरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी मयाई काबा निसादगी लापथोक्तुना साना खोटनाबदा अहेनबा मीटिंग चंगलासी हाइना लंगथवाल केंद्र की MLA सु ओइबा KFNPD मिनिस्टर करम सियामना फोंदोक्रे। वाफम असी मिनिस्टर नंगसी चजिंग अवांग लेकाइदा नौना साबा बैडमिंटन कोर्ट अमदी बैडमिंटन एसोसिएशन की ऑफिस अमा मियामदा खुसिन्नबगी थोरमदा फोंदोक्खिबने। लिलोंग सजिंग अवांग लेकाई बैडमिंटन एसोसिएशन अमदी 20/2019 डेवलपमेंट कमिटी सजिंग अवांग लेकाई नसिंदुना पांगथोकपा थोरम अदुदा डेवलपमेंट कमिटी की प्रेसिडेंट वाई हेमेंद्रो, लिलोंग नगर म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन L लालमनी, वार्ड नंबर 3 की काउंसिलर P गीता, LJP लंगथवाल की प्रेसिडेंट L बिरेन याउना मसक नाइबा मियोई कियासु सरुक याखी। MLA की लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की मखादा सावा बैडमिंटन कोर्ट फेंसिंग अमदी लिलोंग सजिंग अवांग लेकाई बैडमिंटन एसोसिएशन की ऑफिस अदु मियामदा खुसिन्नबगा लोइनना मिनिस्टर करम सियामना मखाताना हाइकी ngasi langthawal kendra yamna khumang chausinba kendra ama oire sana khonabagi lamda ahenba meeting changduna ngasi di kendra asigi mafam kayada asigumba badminton sanafam kaya semgatle masina kendra asigi naharol kyabu afaba lambida purakpada achoba mateng oiragani kendra gi chawkhat khongtang paikhatpada pukning thogasi aigi haiba wakalon thadok lavadi chawkhat maikaida hena khumang chawshinba ngamgani handak state asigi miyam gi thamoida charangnaba amadi chingnaba kaya asina maram oiduna pochai kaya leshinba si tobiganu amaromda oil pump singda thau fanglaroi haina miyamna mipaiba poknaribadu aranbani haiki Aujiki matamda community hall khak saraga nong phadok chakcha hijanaba natragana kaima function ama tawbagi importance to the gidi ojik hall sida sanaroi kaya adi badminton khangde any play sanaba yaba indoor gi oiba poching sanarakpa kanda ojik drugs na attack tawraiba manipur gi nahabul sing si adi madudagi nanthok nanabi achoba maram ama khangi haiba wakalonu da thajaba thamaga si badminton hall si orakbani कोकोमी न चंगसिलकपा खोंगजंगी सरुक अम ओइना ngasisu All Manipur Mini Water Tankers Association asinduna NHNIM amadi India government anigi marakta purakhiba waroshanna Manipur gi ngamkhaida kaihalakpa yaroi haiduna tanker singi oiba rally ama chatkre rally adu khurai tharojam lekai degi hauraga haikru makhong popular crossing lamlong ayangpali kongba singjamai kwakaithel tera bazar lamfel sanakaithel chingmairong lamlong fauduna laklaga somrendro lampakta lamthungpham oikhi इरमदम मणिपुर से मचे तारक तारगदी अखोगी कोकोमी की चौमीसिंगना लखलकपा खोंथांग खुदिमक्ता अखोइसु सरुक यागनी थवाई हक्चांग यावना अमदी थवाइना पोंथा पीरबसु पीगनी हाइना अखोइ लेप्चरगा अखोइ खोंसानबगीदमक्ता सिगुंबा थवरांग असि पाखेचबन नाकल अमरोमदा कोकोमी की खोंजंग सौगतलदुना इंडो नागा पिस्टॉक की मनुंगदा करी याउरी मियामना खंगहलु हाइना बिष्णुपुर टू इम्फाल टाटा मैजिक वैन ओनर्स ड्राइवर्स एसोसिएशन असिंदुना बिष्णुपुर मनिंग लेकाइदगी नंबोल चिंगमांग फाउबा टाटा मैजिक सिंगी ओइबा रैली अमा चटख्रे खोंगसद अदुदा सरुक याखिबसिंगना मणिपुर की सक्तम काइबियारोय लॉन्ग लीफ मणिपुर हाइबा खोलाउ कया लाउखी रैली अदु बिष्णुपुर मनिंग लेकाइ की दगी हौरगा ओइनाम कैथेलदा लमथुंगफम ओइखी Ujik mayam na kangan na thami basi aroi bab mogi final accord ado la bani na masik mayam na kangan biro loina na masina manipugi integrity da manipugi phiram ja sol ba ta ragadi madu akoi thawai hakchang yaunai akoi ya janing de aduga loina na hojik leiriba manipugi kokomi na changsil leiba
मणिपुर की इंटीग्रिटी कायब यारो हाइबगी खोंजंग असिदा अखोई सरुक याजबो इना अमसुंग मतेंग पांगजबो इना अखोई ngasi gi rally asi पांगदोकजबनी अमरोमदा कोकोमी की मीटिंग मखादा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी जुरीबाम ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमी की जुरीबाम न सिंधुना हिलगढ़ विद्यानगर लखीपुर चंद्रपुर कामरंगा अमसुंग कामरंगा मुस्लिम की इमा सिंगा कुशमनदुना इंडिया गवर्नमेंट अमदी नागालैंड की लालौलुप खरगा वारी शानरीबा असिदा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम अमदी मणिपुर की लम सोकपा यारोय हाइबा चेक्सिन मिफम अमा ngasi जुरीबाम की कामरंगांदा लेबा लमलोंग कैथेलदा फंखरे मियांगी ओइबा चेक्सिन मिफम अदुदा सरुक याखिबा कोकोस्मी जुरीबाम की कोऑर्डिनेटर वाई संजीप सिंह इंडोनागा पिस्टोक की वारशिन अदुगी मनुंगदा करी यावबगे हाइबदु मियामदा खंगहनदना थमले अमसुंग इंडिया गवर्नमेंट नसु हाइरिबा वारी सानबा असिदा मणिपुर की इंटरेस्टा सोकपा याबा वाफम अमत यावदे हाइना पल्ली अदुबु वारशिन असिगी मनुंगदा करी यावबगे हाइबदु करीगिदमक लोटसिनदुना थमलिबनो हाइबसी मियामगी अचौबा वाहंग अमा ओइरिबनी हाइखि अमरोमदा करीगुंबा पिस्टोक असिदा मणिपुर की अपुनबगी सक्तमदा सोकपा याबा वाफम यावरंबा तारगदी हौखिबा चही लिसिंग अनि अमदा थोखिबा जुन 19 की थौदोक्तगी हेना चावबा मैहौ लांगपोक अमा थोगलक्कनी अमदी इमा लेपाकिदमक थवाइना पोंथा पीरबसु पीगनी हाइना मखा ताखि मणिपुर की करीगुंबा सोकपा याबा करीगुंबा यावम तारगदी हैना हौखिबा 2001 थोखिबा 18 जुनदगी हेना खोगी अथौबसिंग पामजरंबा इरमदमसी इमालैबा की दमकता थवाइना कोंदा पीबगुमना अदुगुमलबा मखोगी तुंग इलकदबा मपारी क्या लेरी अखोगी लमदमसिदा लेरी हैबसे हुजिजिक लेरीबा इंडिया गवर्नमेंट सु मजि खंगदबनी अदु करीगुमबा सिगुमबा लेरीबा ngasi अखोइना सेक्शन बिफम फमलिबसे लेरीबा अखोइ लमदमसिदा लेरीबा फुरु खुदिमंगना लेरीबा जाति खुदिमंगना पुंसला कांदा अखोइना हुजिजिक लेरीबा पिबमसिदा अखोइना तुमिन लेसन याद्रे मिपुं खुदिमक मिपुं नाम सिंगना हुजिक लेगु मथक ताइ अदु हुजिक मियामना पामबसिगी ओना तैनबा कैगुम थ्रोपा तारगदी अखोइना थवाइना पोंथा पीरगसु पीरनी हाइबगी पांदमदनी ngasi अखोइना कोकोजिमी सिजरा कांदा जिरिबामदसु ngasi अखोइना वकत मिफम फमजिरिबा ngasi gi chekshin mifam aduda kangluk naiba thausil yaroi indiana manipur thugaiganu warashun purau wakai purakanu enation im gi warashun purakpada manipur shoktana loishillu haina iba placard kaya sijinaki amaromda imphal east ki manung chanba thiam konjil dasu maikai adongi miyamna chekshin mifam phangki इम्फाल की टेलीपति दंगरांग नुमिदांग अथेंगबदा सखंगदबा सिंगना आईईडी अमा पोखाई हलकपदा बीएसएफ की पर्सनल अहुम असोक अपन नंखरे थौदोक असि ngarang नुमिदांग पुंग 13 मखाई खरा हेलकपा अदुवाइदा इम्फाल ईस्ट की पोरमपाट पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा टेलीपति काली मंदिर मनाकी तुरेल मपान लोम थंगबा लंबी की नाकलदा थोखिबने बोम पोखाइबगी थौदोक अदुदा सोकलबा बीएसएफ पर्सनल अहुम अदुदी पतिकचेरा अगरतलादगी ASI लाल कुमार असी चही कुन यांखई मंगा अपोकपा श्री अंतरम बिजापुर छत्तीसगढ़ कांस्टेबल कोरम महेंद्र चही कुंथ्राग मंगा अपोकपा करप शंकर अमदी बिलासपुर छत्तीसगढ़ राइफलमैन संतरम चही कुनग मंगा अपोकपा जशुराम कौई मखोई अहुमक त्रिपुरा की चामकुन सुबा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पर्सनल सिंगनी हौजिकना ISBT खुमल लंपाक्ता लेबनी थौदोक थोकफमदगी फंगबा पावगी मतुंग इना मफम अदुदा ड्यूटी ताबा मणिपुर पुलिस की पर्सनल सिंग अमदी BSF पर्सनल सिंगना मफम अदुदगी इथाप थापतना लंबीगी नाकलदा खना चैनाबा मा खामदोकलमलगा थोकलकपदा इखंग खंगौदना बोम अदु पोखाइरखिबनी बोम मचेतना पानबदगी BSF पर्सनल अहुम अदु असोक अपन नंखिबनी खुदकता सोकलबा मखोय अहुमक जेनिम्सता पुदुना लाइकनकी बोम पोखाइबगी पाव हेक फंगवगा इम्फाल ईस्ट की मकोक थोंबा पुलिस ऑफिशियल सिंग चंगसिनरखी लोइनना थौदोक अदुगी मतंगदा थिजिन हुमजिनबगी थबक चथकी हम खाली यही देखा तो वहाँ पर थोड़ा ब्लास्ट हुआ, वो सिपाही लोग थोड़ा घायल हो गया। वो लोग 3 आदमी था, एक आदमी को थोड़ा लगा है घाव। 12 बजने में 5 मिनट बाकी था। थौदोक असिगी मतुंग तारकपदा फोरेंसिक साइंस टीम नसु ngasi अयुक थौदोक थोकफमदा थिजिन हुमजिनबगी थबक चथखरे नाकल अमरोमदा थौदोक असि थोखरबतुंगदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना चेक्शन थौरांगी थबक कनखतखरे अयुक पुंग 10 अदुवाइदगी हौदुना इम्फाल ईस्ट की एडिशनल SP ऑप्स TS कृष्ण तोंबी की मीटिंग मखादा इम्फाल ईस्ट कमांडोना सोयबम लेकाई सिटीजन क्लब वांखई खुनौ अमदी सोयबम लेकाई मेरी लेरक्ता पाकशना थीबा हुमगी थबक चथखरे ऑपरेशन अदुदा युम चंगदुना लेरंबा मियोइसिंग मसा मसागी सक्ताकचे पुथोक हंदुना मसक खंगदोकपगी थबक चथखी अदुमकपु थोइदोकपा मिफा मिपुंदी यावखिदे
Nakal amaromda miyam laiba mafamda bom attack chathaduna mipaiba pokhanba amadi asok apan nanghanbabu yaningdaba fongdoktuna telepatida miyamna wakat mifam ama chathakre. कनोने अखोदी चाही खुदिंगी गंगा पूजा चौरी से याम भजना अदुम पांगथोपनी अदु ngasi हंदक चौरी से अहम बम पोखाइबे से अखोई मतुंगदा सिगुंबा थबक से थोकपीगनु हैना हाइजरीनी हौजिक पाउगी मरकथना अतेन मब्रेक अमतंग लोमिनसी लुहोंबगी फर्नीचर सेट का लोइनना स्टाइल एंड स्टाइल अमदी लोकल अलमीरा फंबिरगनी फर्नीचर सेट अमा लैबदा फियान अमा लेमना हपचरी लोइनना निंगोल चाकौबगी अखनबो ऑफर सुपिजरी बेड डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल सोफा अलमीरा फ्रिज असिना चिंगबो खुदिमक फंबिरगनी ngasimak lengsin biro steel decor sagol bantera akhamlikai imphal manipur contact number 9612167042 natraga 8794714511 Special Ningol Chakuba and Diwali offers. 10% discount on labor charge. 5% discount on spare parts for Hyundai cars only. Benefits on purchase of 4 Michelin tires. Free alignment, free balancing, free nitrogen, free removing and refitting. 3 years warranty on all tires. For more details, please visit SM Motors Airport Road, Ghari, near Comprehensive Concept School, Infa, or contact us at 9366-508-258. Break ki matungda makataba pau pizari Salai Holdings Private Limited ki mathakta chathariba police ki investigation asi hek loibaga mahau sagum regular salary finance ta transaction makatana taukhigani shareholder amadi investor singna mipaibiganu haina company asigi vice chairman Narengbam Bisorjitna fongdokre wafam asi ngarang paumi singa unaba amada fongdokhibani Vice Chairman Bisorjitna Makataraduna Salai Board of Directors ki warepna company asigi chairman oiramba Narengbam Samarjitpu Board of Directors ki list gi lawthokravani masigi mathakta police ki investigation asida cooperation pinaba mari leinaba che chang khudingmak mari leinaba singda pishin kravani investigation chatharingai manungda transaction tauba yadabana matam kharagi oina lepchavani investigation lorba matung mahosagum company asigi thabak thoram sing mapum phana chathagani maram aduna warabasu wana miyamna matam kharadang putning phathana leviduna salaibu mateng pangbiu haiki thijanbagi marum asidadi aikoi na dum thijanbagi process sama leibanina adugumba transaction ase koi tawba yadabanina aikoi adugumagi matam khara miyam da koi si transaction tawjeroi haina koi adugi porsi thamjabani ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯖꯟ ꯈꯣꯡꯖꯟꯕꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯅꯍꯧꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯨꯡꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ Lakliba tang manga dagi hauduna tang taramari fauba lamboi khongnangkhongda leiba Manipur Trade Expo Center da pangthokadoriba Mani Tax Fair gi mangoina na ngasi ayok Department of Textiles Commerce Industry Government of Manipur na sinduna Naurimthong Laishram Leirak Machindagi lamboi khongnangkhong fauba cleanliness drive ama pangthokre Thoramaduga Mari Lainana Textiles and Commerce and Industry Minister T.S. Biswajitna Manipur asi khudhaivi kaya amalai lamdam asigi setmilon amadi sel thungi fibam fagat hanabagi pandamda laingak na lokhalakpa thaushil amagi makhada Manitex Fair asi pangthokpani nakal amaromda tang manga dagi haugadoriba mela asiga mari lainana mapum oiba thoram pangthokpam oigadoriba lamboi khongnangkhongda Taba lambi nakal sing asi lu nana thamnabagi damak ngasigi lamtu sengbagi thoram asi pangthokpani haiki Tuan tuan ba sangsan amadi tuan tuan ba nupi ko iba lup sing punamak pulle harakanda ekoina maruina ekoi youngster young lariba na haron sings de hena focus pi raha kanda ngasi mak chokuna social service service tuan tuan fashion gi woro tuan tuan ba ekoi lariba lup sing gi mayam moment of busi mayam no ubire adana siguma punamak sing se ekoina matam khudamaki oina chapkhatna ba na honare harakanda ekoina punamak afaba manipur ma semba afaba bharat ma semba da ekoina message ma pining ba aduga akoi punamaki akoi punna honamina ba aduga punamaki involvement changi aduga punamak honarba matam da ekoina mai papa ngangani haibagi masigumba message ekoina singa si tawre habasina loi pharani haibana taba aduga mipung khudimakta akoi gi awareness adu khangam da miyo singju khangna ba haidana akoi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒ ꯇꯥꯏꯔꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ पुलिस का ड्यूटी चप मानना तौरबसु सेंथोक नेम्बा युम कई निंगथीजना लेजदबा विलेज डिफेंस फोर्स पीडीएफ पार्सनल सिंगदा ngasi इम्फाल ईस्ट की एसपी जोगे चंद्र हाउबिजमना 3 सीट अमदी युम कई साजनबा पोटलम सिंह तेंगबांग पीख्रे एसपी इम्फाल ईस्ट की ऑफिस ता पांगथोखिबा अचंबा थौरम अदुदा बीडीएफ सिंगना एसपी की ममल नाइद्रबा तेंगबांग अदुबु थागतपगा लोइनना एसपी दा इकाई खुमनबा उठखी कायरंग मनिंग लेकाई दलेबा पॉपुलर यूनियन क्लब नसिंदुना ngasi लेकाई असिगी निंगोल सिंह चाकौबगी थौरम अमा पांगथोखरे लेकाई असिगी कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबा थौरम अदुगा मरी लेनना पॉपुलर यूनियन क्लब की सेक्रेटरी जनरल चिंगांबम गस्कन्ना पांगथोखलिबा थौरम असिना लेकाई असिदगी हौखिबा निंगोल कया अमुक हन्ना उनाहनबगी तंजा अदु पीरगनी युम-युमदा निंगोल चाकौबा मतमददी युंगी मबुंग मौपा नतना अतोपा हौमिनरकपा कया थेंगनाबगी मतम फंगदे अदुमकपु ngasi थौरम असिददी मखोई मसेल हराव हराव थेंगनदुना पुकमेन पाउमेनबगी खुदोंग चाबा अदु पीरगनी हाइखी सिदगी किलोमीटर निफु यांखैगी मथक्ता हेना लापा मफमदा युम पानबा यावरी अनकपदजु यावरी मदु मयामदुगी अपुनबगी खुदोंग चाबा अमा थेंगननबगी अमु अखोइना सिंजजीना क्लब की लेबिरिबा एडवाइजर सिंह प्रेसिडेंट सिंह मेंबर सिंह अखोइ खनजबदगी निंगोन जिंगी ओइबा खुदोल अमा ओइना अखोइ मसिगी अदकी 2019 की नवंबर 3 मसिदा ओइना पांगथोकलजीना अखोइना खनरगा अखोइ पांगथोकसबनी reunion की टाइप तक आशाना तौबीबसे इट्स वेरी एक्साइटिंग अदुगा यामनसु नुंगाइबा फावे सिगी मोमेंट जे तसेनाय कांदा आई मकना सिनगे नत्रगा पर्सनल ओइना सिनबा ngamgadaba natte haijani चनु एसोसिएट कैथल एक्सप्रेस ड्वेलर्स टी फ्लोरेंसेंस अमदी हेले क्रिएशन की सेंथंग मखादा मणिपुर स्टूडेंट्स एसोसिएशन दिल्ली दा सिंदुना निफु निपान लक सुबा फ्रेशर्स सोशल गैदरिंग ngarang न्यू दिल्ली दा पांगथोखरे थौरम अदुगी नुंगी ओइबा वारोल पीरदुना मासात की वाइस प्रेसिडेंट जवेदना दिल्ली दा नौना लाइरिक तंबा चंगलकलिबा माहेरोई सिंगना मासातना खुनाइगी दमक चंगसिलकपा थबक थौरम सिंगदा सरुक याबदा नतुना मखोई मखोइना तमलिबा लम सिंगदसु पुकनिंग चंगबा मथौताई माहेरोई अमगी पुंसिदा खुनाइगी ओइबा थबक थौरम सिंगदसु सरुक याबगी तंगाई फदबा कया लई अखोइना तमलिबा महै मसिंग असिदगी अफबा वाखलोन पुथोक्तुना खुनाइ असिदा थोकलिबा थौदोक वाथोक सिंग असि थेंगननबा होटनगदबनी हाइखे हौरिबा इहौ देन लाउरिबा खोलाउ मयाम असि without any reason लाउनते they have their genuine reason so how do we solve this genuine reason चौखटपा or developmental process da yamna Imphal Valley centric oiba safatpa gi mawangama tawriba asi MSAD na content tawjai aduga aikoina tawjaningba appeal di then pali थौरम अदुदा मिस्टर फ्रेसर मिस फ्रेसर अमदी बेस्ट एटायर मेल अमदी फीमेल गी मिंगथोल फंख्रबा माहेरोई सिंगदा इरमदम मणिपुर दा पुथोकसबा पोटलम सिंग खुदोल ओइना पीदुना पुकनिंग थौगतखी नाउरिया पाखंग लाकपा केंद्र की एमएलए सुभा चंद्रना फोंदोखिबा वाफम पाकथोक चौथोक्ट्रिंगैदा संगाई प्रौदा लेबा जेनिट एकाडमी अमदी एमडी इस्मत लाले हाइजगदबनी हाइना ऑल मणिपुर मुस्लिम यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुकोगी जनरल सेक्रेटरी ना थादोरकपा चेरोल अमना हाइरी चेरोल असिना मखा तारकलिबदी मणिपुर दा खक्तनतना इंडिया पुंबगी ओइना एजुकेशन सेक्टर दा थोइदोक हेंदोकना माइ पुरखरबा अमदी एकाडमी असिगी सिंथानिंगाई ओइरबा थबक थौरम कयाबु मसक खंगबो ओइना दिल्ली दा पांगथोखिबा रिपब्लिक डे की थौरमदा स्कूल असिगी प्रिंसिपल अमदी इंडिया की ओइना मकोक ओइरखरबा इस्मतपु इकाई खुमनबा उलखिबनी मसिदा एमएलए सुभा चंद्रना यूनाको स्कूल दा पांगथोकपा थौरम अमदा जेनिट एकाडमी अमदी एमडी इस्मत की मिंगचत थिबा याबा वाफम कया फोंदोखिबा अदु अमुकोना हक्चिना लवी अमुकोना एमएलए की मथक्ता लमदम असिदा लैरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मिफम कौदुना अकनबा खोंजंग चंगसिनद्रिंगैदा नुमित मंगानी की मनुंगदा सेंगदोरकदबनी करिगुंबा सेंगदोरक्तबा थोकलबदी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर अमदी गवर्नर दा वाकत चेरोल पिशिन मगलोइनना एमएलए की मथक्ता पोस्टर कैंपेन फाउबा चथादुना एमएलए की लुजदबा वांगांग भारत सिनबा थुंगना खंगनगनी हाइरी हौजिक अमुका सुहन्ना अतेनबा ब्रेक अमतंग लोमिनसी
Nanai Day Spa and Salon. Special offer oina 40% discount pijari. October tang 13 tagi November tang mga fauba khaktamak pijaba discount ni. Pijariba services singde haircut, facial, hair spa, foot detox asina chingbani. Extra charges yaudana yumda laktuna service su pijari. Ayu pung tara dagi numidang wairam pung taruk fauba hangjari. Ngasi maglengsin birau Nanai Day Spa and Salon. New Chekon Road, SBI ATM Building near Globis. Contact number 0385 244 7383 natraga 2447 385. Aikogi email ID hkgangte@gmail.com. Break ki matungda mayam amukana taram nokchari makhataba pau pizari. Aikoi lairik tamsi aikoi tungi tinjang kaijang daba mahairoi oisi haibagi pandamda Youth Students Welfare Club Sabungkhokna tha ahum leiraga pangthokpa class 1 dagi 5 faubada leiba Sabungkhok amadi Sabungkhok khunau da leiba mahairoi singi ahum suba aroiba mock test ngasi ima saubum lairembi sanglenda pangthokre. Makok mathang tarba mahiroi singda tha asigi mapanda pangthokadoriba club asigi mapok kumon thoramda khutsinagani. Ethnic Community Development Organization IPSA amadi Noya Bazar Maitai Laikai na sinduna Reception and Cultural Exchange Program amangarang Sailhet ki Noyo Bazarda pangthokre. Simla Municipal Corporation State asigi mapandagi lakpa gari singdagi green tax lobagi ayaba pibinaba lengakta haijakre. Scheme asigi makhada atopana state singda register tauba gari singna city manungda changbada green tax asi chatnaravadi chaurakna lupa crore 12 dagi 15 fauba state ta kanaba piba ngamgani. Scheme asigi makhada achauba gari singi oina lupa chahum khara pikthaba 4-wheeler singi oina lupa chani aduga 2-wheeler gi oina lupa yankhai laugadoribani haina corporation asigi Mayur Kusum Sadretna fongdoki. Mahakna makha taraduna kanagumba green tax thidaba mioi sing yauraklabadi makhoibu hana wakhal tahannaba honagani madugi matungdasu thidaba thoklabadi penalty oina lupa lising ani thiangani. Loinana green tax asi tongan ba parking hotel amadi online gi khuthangda thibagi khudong chaba pigani aduga tax asi amuk thi khiba aduna chayol ama chatnagani haiki. Nakal amaromda travel agent ama oina Naren Koba mioi amana hai corporation asina laurakliba khongthang asina lengaki set milon fagat hanbadasu achoba mateng oigani masina parking lot amadi lamkoiba singi pukning chingsinaba chaukhat thorang kaya paikhatpadasu mateng oiragani haina fongdorakli. Hauzik amuk sanabagi pau fangbigani. Tha asigi nipan dagi tara fauba Gujarat ki Badodara da pangthokadoriba kunmathoirak suba All India Tennis Volleyball Championship ta saruk yagadaba Manipur ki team ngasi hangang kangjebung da leiba All Manipur Tennis Volleyball Association gi office tagi association gi president Sanauzam Liven na lamthakre ngasi lamthakiba Manipur ki team aduda team manager oina W Santa team coach oina Laishram Ajit Kumar yauna sanaroi tarana saruk yari. Ngasi ayuk phone kiba Manipur gi pauche singda kari maroiba pau yaw kibage habadu mayam punamutang khangminasi. Lamjingba Times Territory da natana administrative political integrity sokallaklabadi chap chaba firap logani Deputy CM Naga Peace Talk ki final agreement November 15 da sign taunaraba yai Kabui khul punamak dharna phamgani Narengam Samarjit amadi Yambem Birengi bank account freeze tawkre. Salai officing search tawnaba warrant issue tawkre. Naga Peace Talk waroi sinda center na Manipur gi stakeholders in korakani CM. Chief Minister gi wafam angakpa phawi kokomi. Huyen Lanpao Chief Minister na social media the group singi administrator ga unakre. Center ge luchingba singna stakeholders sing tanaram gani haibagi thazaba piraklabani na matam ngai minasi CM. Final agreement territorial council lehnabagi wafam yaurgani Wangtin Naga Angakpa po I kokomi Salai Holdings ki office police na sil tawkre investors sing mipaiba puknare Samarjit amasung biren gi mingda leiba account punamak thingzin na bakhangan kre Mairabana Korea Junior Open International Badminton Tournament ki title low kre
Sangai Express Bangi mahut wa tanaduna punna chatminasi CM Force pusilakpagi airport ki gate ta khongjang jangsinkhrai karida yani khibano khanghallu Lengak ta sakti hapani kokomi October 13 gi du waroi sin natte Sana laibak social media da wakai thagat pasing chapkadauri sasinaba account sing thingjinnaba thabak lokhatpa hore CM Salai Holdings ki office sing da police na changduna thinanabagi ayaba court na fikre Samarjit amasung Y Beran gi bank account sing khudaktagi thingjinkrai Sel thadaruba miyamna Salai Holdings ki office sing da thomjinnakhrai transaction khudingmak chathagani mipai biganu Salai Chief Minister gi wafam da kokomi gi thaumi sing waraunare Airport ta khongjang jangsinkhrai Naharol gi thaudang Center gi luchingba singna Manipur kaina na thabak tawrakani thajade Manipur miyam gi mihut oina miyam gi ihul khangna thabak tawgani CM Kokomi na agreement yawkiba wafam November mari fawbada khanghandragadi khongjang sangsin-gani haiba firap handokpiu drafting committee Bokso ek ki makhada police na mara lairaba miyoi ahum gi mathakta charge sheet file tawkhre Police ki investigation amasung salai gi restructure gi thabak loibaga miyam gi transaction mahusagum tawgani miyamna akiba laibiganu and bisorjit okna fam government su Manipur kaiba pamde sinthale pa amadi ban tawbagi mahutta government ka punna chapmina si biren CM na kokomi amasung miyam gi khongjang lan na wahan thokpi basi angakpani kokomi North East South East Asia gi thongal oigani Prime Minister Court ki order ki mayokta thabak makha tawhalliba asigidamak contempt tharagani aspirants Police na salai gi administrative office sing sil tawsinkrai Ichel Express Indo Naga gi waroi sin purakching the stakeholders sing da khanghalakani Deputy CM Kokomi na November mari fawgi matam tharakli badu handokpiu miyam gi interest compromise tawroi Mahailoi sang singdagi paramilitary force lokthok khinaba interim order issue tawkrai Iraibak Salai Holding Private Limited ki sel thumga mari leinaba office punamak police na sil tawsinkrai bank account thingjinkrai wakat mifam phambiu miyam na Manipur kaheningdabagum lengak na sukaheningde Joy Kumar Kokomigi ultimate handoknaba appeal tawkrai mahi sangdagi security sing lokthokrai commission na su security lokthoknaba khanghankrai Aroibada maroiba pau amukana pizari Mayai kaba nisadagi lapthoktuna sana khotnabada ahenba miting changlasi haina Minister Karam Siamna phongdokre Kokomi gi meeting makhada Indo-Naga Peace Talk warishinda kari yauribage miyamna khangalu haina tongan mafamda rally chatkre section mifam phongkre Amadi bom pokhai handuna BSF personnel ahum asok apan nahan khibagi mayokta miyamna wakat mifam chathakre Hauzik Faubagadi Times of Manipur Nungthilgi Pau Matang Asida Loshinjare Meeting Tabiri Basingbu Amukana Kurumjari